ner malaron wan ka changdar ka tiang ka ta no kontin gol we kan no .tv family gwan dia la bianga nen ni ma no meri yang do par chelle de mat ka ta na la be kan arar no go babara tema ko jente ka la da to go ra ban yo ka yene tina az manitin konkentin kontin dang ba lo jo ka te dia te ko ne chan lan ne ko kor panaje ka bene be kan arar te ka to go ra ba lo irar tin Luanga ko bia lati bia ga chia kana kontir kamela yena let piska yandi ala ne dia to chia ngane ton tama babarar ko be no lerga tungen na wi mon kelio lara nyamen goro go ba lar ko na maje ci pet pare do aran ka South Sudan muluno wajen ponde chaja lar ji jani gengni en go te ka kwaktu mande ci bas kana itin ko ne chal kai cha dino ba Sudan to kula nyin nori kana dia la konte ka dukane ka su custom eda ne ci wang muluno ko kana ite dia la ton tama wata kon ka ga daro re dwel wal jo me cho kula benin wojen ponde baje longie wojen ponken kanete konde chi kwa ken chi gabal tele me shi kuma selva kir me adi le taka che kamala kondi ala ngai ni shangan wo me che ma che pede we ka South Sudan tele ramla bagra ar kanede kono kwala choro kwar we ko woken ponken ba cha ba kanyo kamalo yo kanyin ken kono chi riao mitene jentine wo kanete kontre we ka South Sudan tame la wojen ponde wane tunga naken riuden kare de wal ko jen cha ko tunga naken cha ka loza ken kama japan kan dia ko na ko ke bini kan awon ka tan ko ri che ka kwan ka ti dia ko la nyen su ka che nyen business ko la nan ka sung ne ken male mi de long ka pam dis dia ko ram ka gar ken ka jen ku ka mi che ka wona mi che ga mo che to mi lo no jen point ba e jogo yene dia ko re de wal go bia ngai ni je go kan to che kan ko da ka en gom point da kan tin dia ko ne che ko jen go ma binyin ken be ka de door ne me jalo am de long min tene je tin go chine to kono char ka ji we chi kana lara go wo min to ka mai kono ngai amane gwa la gwa joza me chi mar ba ti an ka war bo ngot ka la wo kana de kono char ka ji we kan tara kana lar na ken anta me jen mo kula ben ka ko rar tin go jen chi ata ka ngai ni panen go che to ro me chi ka wona dum do won ta mate ka ne kon tere dwel wal ti chuj ka ku ko cha kwa ken cha ka lo sa ken Raindong dia na miji tuwa ka jung le state dor mi chal ka ayo de ngo jen chaja bo wale ne ko ne chal ka ne Salva Kiir ma yadi de jo me we ka ne dia lo kon te pinchi ngan go yen pain kun tore je go che jen to de mi che ka wono dor mi chal ka ayo ka re lo kan ta ma kan pain ken ka lis nen dia lo kon ba bo ken reason nana nombo ka ne tin ko na ko de chore ji ko ma Salva Kiir ma yadi e leng nana leng ka ne je ken en go ka ne ko ne chal ka icha Titere dur daro titi to kon re loka te kan ide kon kwala chol iji aji tita ka ayot kan ide kon tere loka njoka ku media na ken go kon mo go kan ti ane lor kare nyal telam bok telo kon ba ko longa ba ka terba e plan ko re menan lat ke kan ide kon tere we ka South Sudan ti ane kon to ka jongle yen wojen point be ko ba chop ko gwana na chari ala ka ken ka chet ke mechi no .tv che barar ka je panne je en go chelar yo go ko re me cha jare ala ka kan ide kon char ka ne Salva Kiir ma yadit en go ken pain ken bin wara bara na karo bona ni ci bokre en wala ci ko mu gay na ko way no harce mu go a la tale na larba go ci gad kana ne tin kono ko la ne ti dit amani sha biya ko re dar ka yur county kan ci ga county ne ti lure dien ba roy nong di na ci anyo ka malar ka wajen point ka ne ko no ko la chol e commissioners ne dor dangre o dor mi chol ke dor mi chol ke ni rol county ti ta kel ka wur mi chol ka gar ka torche ne tin kono ta ka yur ka kantin kono chane de kono chare ji jobe jo kana go kon gor ne yaba ko maj ba ko yot ka counties daro titi muno go gor ne lo ka ye go yen ko bo ka nyal kan titi kan pan ken bo ko ra ba chop gade ne me plan me je ne ka jong le state ne gwan to kwor we ne ga ko te tin chet ke men ci kon dia la ngai wote ka war gam te bagra ta malar ga je ken go de la chara deje to ken go de char jen bo ka ro ka yot county la ken ta to ci ka be succeed mo go kan la go kan kanai da konin chal karo de ni jai go kan ga pinya kare we ti jaw chele ne ben ba kanai dial ten gwa ma lar kanai gon go kanai tin kono to gwa ma dal ka chi boro wang den ko de ma de yoda kan ko go me cha wona kare lo ka chenga danan go kanai bi kan yen kana urmi chal ka tu nyangat kal kanai urmi chal ka ire te konte cha na jan ma kare lo ka riudien dia to ngana kan tema tanken ka woni jiena la go kan tiga te tar jiena kono nyor ka tin ba dio ne de ka yoda ba gon go rai mi shi kono we woto ka ba bi ngwana metare lo ko kore lo ga ger ka jen poinde te ka gwa de na ro de ta tin mi chu wala wo jen ti maro tan ke jeben nyam shin gwana na te tin ro shin tin shi ga ne de kono kwala cholo ajini kan panken gur ka la go ka na ka dar mi chal ke pa jut gwana na kwa jog de la won nyat bur tin ka na ta me che de mi to ka ayoda mi shi ka wona
jenna no kwalo gora kana wabiri ba continue ka mbe na ba ka bo lara me we ka cha bia tin kontre we gwa ma mana gan kana ne to kono kwalo chol ine tindien na ken no wo chora dong le jaka ba ka wang wurmi chal ka chol tan balo kana jikware ka selwa kin ma yadir ka ga ko ka jongle ko bi kwarian ba mo to metetin gore ja go wona ma gare yere gwana diala kono te kono ne chiene te katin waya kare dwar ka yur county amani jene ko ne chal ka jinral bata e jena kamela roda gwa ma ko ken panken buga chopo yesun kare kor ma kwa plana ken ko ba kor pen ba ter ne ta ka wat kan ne ko ne te dor ma chal ka yai kan ne ko ne tin ti ko ne dwar ma chal ka uror county ko dor ma chal ka pier payam go ka ken ko ne gon ka gwa ken titi ka ken ko ne gora balar ye ka kui ka tin diala ko ne krodian ka plana ne na kon en go ken panken ayada la ka ken go ken panken ba kor ba ter ka jongole Rayndong dia ne biro de nyoko warara michi ben kamela kal ci jawche ben ko gommo tare do arka ma kal wasite chon kamela kal cha go kai cha do kon tare de en go kane do kon kwale chole jang te ci ture do arka mela kal tama kan panken gor kan wore kan kan te re do arka ma kal chale ne lar go ka pero wanga nan te ka gati wachi gien to go ka dukan ka su gandi kamela kal te laga nore Chika warom ka gatin kone chal ka gat jani kan panken wacha kanang anne to ko ka gwadi na man machara kan tame ki jaw me che ben kane da kon tare do ar kamela kalen wasite chan cha wo go dum do go kane da kon ko le choli ji kume shika no goro go apuje go de titi de kalar na da kan chab ya lo kon tinjel go ma cham nori kana ne da kon chal ka ite da ka jek woni jani she kwar jani to kon tare wi do ar kamela kalba cha wede na rodin tit ka jala na ngel kana ci jawche benen wonte mete ke bondi la je ire do arka ma ka ti la we ka dama lar ka je gote ka gati lar ka tijari ya kan ti la je ire do arka mel ka tin kono kula wa ka dama payam walar ka je go yen ga to kono chal ke ga nori cham ci gien la go biro do eti ka chot ka kume ngai ne go ka ne dang bakal te konde pay na ka kor ni te chu jo kan panken ka ji kume ti te kel ka kume na ko kuma ko so poda ken waka be jalun ka be ji chon kula ngano go miti ka ma ka gatin ko la yen bi la chia ka kel de yen kwa kunde yen ka jako ken de ka bar ka ken jo me cha lar go ante me wore do jenas ka me la kal bana ka dama jen go to kana tin ajang kana go diatin kon ti la go du kana re do ar ka me la kal ko wa chen cha ji kap enen ka ji ba kume me la kume jahana mata ka ma kal kel ka kwari ni dola lar ka je go cha ga no re kana ga te at ken cha ka lok che ka ga jana kon tere we jo me chokule ben ka ye ka lar ka je go ba je long ne kon te ka ma kal en go yene diatin kon chal ka inori wali adun la ba yene ba jarar ko yudun diatun ana kan te yen ka POC ndera go apujo wode nyur go ni kun dial chet ka min cha jala kan de ko ro go me te no go report kan wajen point de tele medino de yene wo gorar ko won POC cha wal cha ka de la ka amana do mani mutin kon la ko ke manitin kon la deran ko gorar ba to ko dukani go te tie ka POC tin tene de kono kwala chole jukko cham wa takatin dere to mi shika wona wo yene de kono chalka en wara ka tete te ka POC dere lana mal ko dere goro go wo bianyen kun bia ko go ni kun karodun ka yen pain kun ba biara tir kono de kono tare weekend ke kumedian kel ka kane de kono chare la ka kana wo kan ba yele ka dora ken ray me kel me chitore dor me chalka panali state dor me chalka email kal en wo jen situation cha wo go ka chab tare de chale ne larbo go wote ka gati la ga no re dwar michol ka ibarar ka dal ti wo ka gere da ne la ger ka ne nas ne tin kono kwale choli ji kuma ti lar ka boda kam dwar michol ka ino Sudan kana ne tin kontin chol ka iji South Sudan ga de ti tere den ka ga de charo mix ti lar ke business ke la ken la wo ken pan ki la na ka ngwani ken bi ka wo ka boda dum South Sudan kana no Sudan ba ngwa ba ko ken wache te tuote ka ga dang bakel ti cha kap kan ga de token panken ka ga nori ti latkel ka ga jani barar ka dal kan panken wacha ka ba don go mi ka wona entame na mo te pin kan ide kono te ka boda ka ma dwar mi chal ke no Sudan kan ne ide kono kwale chol e ji we ti la chal ka Jesus e jo me we kan e diatin kontin be batila no ke en go kan panken ti la no ga ba ya bala don go ma ndame ci kuma South Sudan tara la kama na mo ala wala gore je go ba ne to kono chal ka ijang tin loy ka jaw ka chamal chene di ala kono be ka no Sudan tin kono cha deport no ka South Sudan la wajen te kan di charo ya la ka te la ga jan la wa family ni jan di ala kontin be ka no Sudan la ka wa lora ken dere to bon wo yene tin kono kwale chori ji South Sudan te la no re la je ngwa ma ba mitela ji transport de go na je no wode la ko de kar yaw tin kono kula riya ne de kono chal ka ji business ko
go jana no kule to ante me wachi jibi ne rodi de kama ma ko te ka kariya ken la wana wa ka no ka jinub ka ken miti ka yoda la gwadi ko da ka ko mi jar kare business bi ka dwal ko jen ba jiba na rai de chit ka melat ka ante me wajin mi ci wo wi ko tel ka ke walo yi kana ga ne di ko ne chal ka ijan ka ma dwar mi chal ka ino Sudan ka ne South Sudan ajana chala la da kan mi ci ka wono ko ngai ko ndi ala go ante me ka ne di ko ne chal ka ijan ajen wait edu ndi ne mento kana skano Sudan ko go ken panken chara mat ne tin ko no kula re bole tin nyen ka ji South Sudan ko tintere we Joe me awe ka natin content no ket nati cha deport back to South Sudan and go mangi rodo wi jin nor chukot kel ke pamani ne jana tan kono lor ka ku medien ko go chiri udun dia chika ba chuma tema wala ba yore pinche ka tor ka bi ka chore u kam ni te kono wakatin te ke pamali stu wan te kan chup chien kon dung do kanan la ro ka ne cha kana chi jo me cha ben ka gatin kon te kan Sudan to gor ka je go jen ba long ye Roya montame woken pankin wate kanedi chano kan etenya mte kon ka kono ne chop dori ken kono wokatin ne me dero go wode yena lingene kono chalke jino Sudan tin bete la chap nyen South Sudan en godere la koda kariya to kono chalke arias business ci ma arias kuma selba kir ma yadi ko la jang no raba belintin ka kan ba ka ba yor pinkie ka to har kam netin kono kana ne chop re dori ken tin go ka je kenen wode kuma mentene dial tin ci de ne tin kono chalke ji South Sudan de kana ben ngai ka de ben go ye joje no cha na cha kana la kana yor pinya kan kana chop kwana na dong tin ideal te ka tin la cho woni kana te to ba pam ne jana ba ko no ngaken ne me jana no goro wa balar kon ka kui ka tin dial ko lan ro kan na Sudan go biara ti ene dial ko no kwa di port back to South Sudan metele ji yo ko lo ngano go biro kana de ko no chal kene ko ko jin ba to ba je lura kan beger go bi beliu ka kene ne chop wana na goro wadir wotin Gugriya ne ka were dor Michel ka Ethiopia ka ne dialo kona te ka Ethiopia ne dialo kona te dor Michel ka Gambela region keli o wana ka kemnike en go chit lor che ben ka ne tin konon chal ka iga nyak awate ka ne ti chara dol te la krim no la nyak te la te dor plane de kontre weti lo ka ku Michel ka Mrs Alimu tu ka na kwar ni Dr Galwa e go ken panken chara ya la ka ne bi ka nyen ka nor ba Jawme awe ka ne dialo kono chal ka ji kamni che ka ne to ko la refugees la nyen South Sudan go bi ajel kun bi akati ra kanin jamatin tam ajel gwana chara ya la ka je ka wata ka sa pon mi di ti ko ko mai ka cha ka mai anaitin kono kwa je la gorba waje ne ne kono chal ka ji South Sudan de ka nyoka me fi ka jawakan ci jaw ci lene ben ba ko go mod kono gon waje chala ne larba go wote ka ne de ci gen ka el ka wur mi chal ka ne ti je ka mela kal ti cha mai ka yo akwar ko la kwar ma kal ni gabana dor mi chal ka mela kal min la choro de dola la waje point da wate ka ne de cha aya ken ko gor ka je waje de do de jala da ken chara chu mar ka criminal ti ti ke le jo me we ka yen ga te kono chal ka ga no re tin la jel gwa ni dialo kono wakatin ko go ngai kon dia lenta me wukid jambi na bi ka jien pinchieni bi ka ben ka Gambela ka bina jena Gambela wana pinchieni ko wana ka families ken tede jelo kono jel ga yakar bi ne kun ko gojen chabi nong dara ga ken ko ken chicken gorbi kuma Ethiopia bete ka ngai dum do gojen panken ga criminal ti shamai ne ka kwa anai de kono kwa jelo goro ga ba ji South Sudan de konto go ma ba ka ler ka duar ngai me awe ka yendi ka jalan jel ka ye wojin ma ngai je gwan gojen poinde en gwa ma dal la gwa mi je ka jidi ro la ka bi chon ka jender ye goro gwa dal la jalle ka wukira nani chianga ye gwa ken panken ndu bi ala kono jel yantin lor ke Siname che ben ka jen to da ka min dini jena long wa gor ka je gwa ba ne tin konon chal ka ichap tin kono ci podor me chal ka Nasser kana ne to konon ta ko wala ken panken ba ko nyoka chwe jo kui bunya me chika watin kana ti kan panken kan ne to kono kula bun kan ka je go ka kana din kon te ba na me ba la da ken la kin cha bar tin kono kwale chole bar anyak tin kono te re do arkel kana to kono chal ka nore kana kono cha je ka cha aya ne to kono kwale chole jiter nore tin gor ka je kana go ken panken de families dia te kon de cha displace chen ye ken re do me chal ka Nasser kana ulang de ko nyoka me chwe ka jawaken ti kana kono men wala ka chankara o ka payen wala rew palni ron ba do dara wudi gendara wudi die piska yandial yene dial toto gwa mata lwanga ko biya ka chia kana kon women te ka jongle state ajen kor ka me cha ko la yene chenga dana no ka ne ko ne chal ka jongle gor ka ja bara na karodien tie da rodu ne dial kon to gwa mo en gojen poinde te la jang mata gar kan yana ba yin nan ko jang ti kana goran tame en go ba la ri chinori nyen especially no contract do armi chal ka jongle go ba la ri chicken yen ka jang kan cha ya gor ko ngai kana go mo wara wo kap kana to ba mana bor ka chi bor gor mi shi ka wona go bi kala wa ka lya
ko ngai kon dia la ga South Sudan te ga piu ko run dia mo no gon siang ne ke la wala sia ga je kan kan ya wi kan go de ko cho pin tin kan ma da jang lo me ka ta si re yeri de ko cha me nyil ka kan ma da man te ma ja ka tor ke go na be man wala tor ko ro dia roi me she ka wona jana cha la ka kan jana ko la bo no dor kun mo ka ya ka ma ko ti gol ka wojen dia da ka ga te ga disabilities ka wojen pain kun ba gwa ba wo bi liu ne yen ka ga tun ko na kap kana la kan ka South Sudan cha ya ta nya ji bor wojen ba tare no ra ka ro dia ba ne dia la ko na ta yen tin titi kan ko na banonge barado ko garar pi ko yendi al ko mara yendi al pot ka yendi al gang luanga ko be ga chia ga ne kon anyi ma do ne ber yang do para no ngirar ke no dot tv mo de still bana tekel ka ta no kon to go to work bento